Mwiriwe neza banyarwanda banyarwandakazi, nk'uko mubibona uyu ni umutwe wa cage ndi kubereka. Uyu mutwe wa cage rero muwurebe mwese, nshaka kugira ikintu mbibabwiraho, ariko cyane cyane ababyeyi bafite abana batoya. Uyu mutwe wa cage ufite uburyo ukozemo, ariko bushobora kuba bwahemukira ababyeyi. Ukozemo ukuntu nk'uku nguku mureba ahangaha kuri utu tuntu mbereka, hari ukuntu ahangaha ukozemo nabi ufunguka, mu gihe umwana ashobora kuwukurura icometse. Murabibona yuko iyo tuyicomeka gutya, ni gutya. Mu gihe icometse rero, nko ku bana bato hari ukuntu umuntu ayikurura ugasanga havuyeho kino cyonyine, ugasanga muri purize hasigayeho utu twuma nk'uko mutureba gutya. Igihe dusigayeho rero kandi icometse itya, umwana igihe cyose yakora kuri kamwe, umuriro ushobora kumufata ariko ukamurekura, ariko ukamukubita. Ariko zibaye ingorane agakora kuri utu twuma twombi uko ari tubiri, uyu muriro akenshi ushobora kwica umwana, yapfa. Ubwo rero nkaba mbiberetse kugira ngo aya macage mujye muyitondera, muyarinde abana, kuko ntaba afunze neza. Njyewe ubu ngubu bibabwira nuko maze kubibonaho. Iyi cage yari inyiciye umwana, bihise bintera rero igihunga, ndavuga ati byaba byiza nkoze aka kavideo nkabasha kubyereka ababyeyi, ahasigaye bakajya bamenya uburyo izi cage bagomba kuzirinda abana, kuko uburyo zikozemo rwose urabona iracomoka, ariko kariya kagasigara muri purize, ku buryo igihe n'igihe byatera impanuka. Babyeyi rwose mugerageze mujye muzirinda abana. Murakoze kandi Imana ikomeze ibarindire abana.